Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umayak man agpariir dito tersena, marikwanang. Tani, pirme ti pudot ti panawin nita. Ay na, isunsapay nga awan umay gumatang tamasadot arumwa dagiti tattao. Ngamen, uray agpayong ka, talaga ang nagpudot. Kita apay ngay ni Marituyang ne, kita man ne. At na, kasla agirig-irig amag na. Ay, nabartak samay. Maululaw samay. Ay, iso nga agirig-irig. Tamaulaw siguro, tanabartak. Marituyang, agan ano ka? Apay akasta ti pannagnam. Ay, jakman amaw, no anya ti pagululawak kukumaray. Anya ka na? Maulaw ka na. Na, ay, Marituyang. Apay maulaw ka. Ay, daytoy sa pudot ti panawon. Wano daytoy kinaawan ti makukwartak ti makagapaw. Ay, uray siyak nga rod. Maulawak mo't. Itay pa'y bigat ang marikrik nakdaytoy. Da kayo laang ay makalawas matan nga agulaw-ulawak. Kunak man no siyak laang ti addakas to'y amarikrik na. Uray gayam da kayaw. Ay, gapon samot iti daytoy akinapudot ti panawon nita. Wano, daytoy kinaawan ti kwarta tayo, ti pagululawan tayo. Kat gaputa maulaw tayaw, tawan makukwarta tayaw. Kasanungay. Awan pa'y buena mano, kat na'y anya ti orasan. Ay katda kamin akan ni Marituyang timang buena mano iti lakom, marikwanang. Kasano kayo ang makapagbuena mano? No awan mo't kwartayo, ako nayaw. Apay, san amabalin nga agbuena mano iti utang maray. Win nga rod mare, agbuena mano kami man iti utang. Mayat maribanang. Suerte ti agbuena mano iti utang. Ay, katuan agkaramayat. Ay, sumardin kayo. Ay, uray yula ikatakatawa. Ay, saan kayo apautangan? Agbuy na maano kayo kat iti utangan? Saan na mabalin Kunami, ano mabalin, mare. Ay, matuangak samot tani tinakaro nga ulaw ko. Oo, nanay. Makita, marikwana. Matuwang ka noon ni Marituyang. Matuangan? Ay, matuang ako niti ulaw ka. Itaraytan ija ospital, wala. Ay, saan dak nga itaray ija ospital? Kat kasano ka nga rod ang maagasan? Kunak nga raw da pautangan na kaun. Umdasan day tanga agas ko marikwanang. Anya? Ay, sos. Ay, maulawak samot. Ay, saan kayo mat nga agiddan ang maulaw Ay, pautangan na kami ngaminan. Marikwanang. Na Tapno agimbag kamen iti panagulaw me. Ay, unay daytan nga style yaw. Nagtulag kayon samot. Ay, maulawa ka talagan, maribanang. Ay, matuang akaw. Ay, uray siya. Ay, maulaw ako na Ala. Saan kayon ang maulaw? Tapautangan kayo. Ay, maray. Ay, simbayatan tirig na. Namin pinsan anapukaw ti ulaw kaw. Ay, uray siya. Badang! Nakaturog ka manan ng malaldawan. Ay, unay kami tay. Makapakingtod kami tuyang. Ay, urayala na murmura yan. Aglutukan. At may lutaw. Napanak imutang di tatersina ni Marikwanang. Pinautangan na ka? Kinunagdakkel din nakasurat di sangwanan di tersina na. Abawal ti utang. Nagin uulawak nga raw. Diri na maakun tawang kanintan. Anya, naginuulaw ka. Ay, mapanak sa amit aginuulaw Ay, di naktuladan tamakadlaw ni Marikwanang. Lutwam kit den day ta inutang ko abagas kan sidaan. Day talamat maturog tar aramidam. Kita niya kumangay ti kayat mong aramiday. Ay kating kalinisan di bangkag atap no makamula ka itinatang. Na ito akin napudot ti panawin. Ay, pakpakawan mo ta. Maturog aglangan nga agmalmalan.
Kaya't mau, ang maulawak iti kinapudot na. Sino nga tadya agor orok? Imal aldawan. Sapay nagpigsa. Kun ka. Ni Inteng. Riingak man. Inteng. Ay, agring ka. Inteng. Si Mangpet kamat gaya man. Kun Anyat aramidam. Nakaturog akit kitam. Kunak man no napan ka ije barangay hall. Ha? Masadutak na nagpudot. Ay, kasanungay dagiti trabahom nga agor uray ijay. Ay, bayam nga aguray da. Ay, aguray ka. Anya day ta igamaw. Inutang ko kan ni Marikwanang. Ha? Bagas kan si Daan. Ay, agluto ka man nga raw, tanay. Medyo maulaw akong itibisin ko. Ay, una yun. Abin tayo samot diti kabildatan kat makarik na iti panagulaw. Ay, dahito yung ngamin nakaro apudot ti panawon ita. Siyak, maulawak, gapu iti kinaawan ti kwarta. Ay, wunsa. Awan mat kwarta. Amin tayo, awan makukwarta na. Ay, di kag lang aro dun ti panawan. Di kag pa'y ti pitaka. Yan. Ingkakid di agluton, bumangon ka ditan. Huston ti panaturog mo. Nasubra mo ti maturog. Ay, uray sobra ti turog ko. Si kati agluto, bumangon to inton makaluto ka. Apay akas ta ti panagdam kwaraw. Nakainom ka? Saan kagawad? Sana ka nakainom? Agtumba-tumba ka, Mal. Maulawak nga raw. Amin tayon samot, tandito'y kabildatan kat makarikrik na iti panagulaw. Awan ngamin kwarta. Kat, kasano kumaamaadaan ka iti kwarta kat di ka matagpaspasada, iti tricycle mo. Makapasadot mo't ngamin tagpasada ta nagpudaw. Ita, agreklamo ka, maulaw ka, gaputawan kwartam. Mabalinti umutang iti soft drinks kagawad. Diyan ko man nakalamlami es. Ay, may sa kamot. Umay kamot lagayam umutang. Bayadak tawin to na da kwarta. Kanon to, amaadaan kay ti kwarta. Kat saan kamot nga agtrab-trabahaw? Pautangan da ko na tamakain inuma kaon. Isunsa ti pagululawak. Sige ka, numatwangak dito isang wanan ti Tersinam. Basol mau. Aso, sinyaramidan nakpa iti basol kaw. Iso pautangan na kaon. May salang matabuti ti soft drink ti utangay. Pangagas ko lang iti panagululaw kaon. Ay, unay kamutin pare. Ay, saan ka nakita, pare? Pwede nak makita magmagnaak dung pare nakidain. Dandani ak pa yan natwang. Ay, saan mo ta, pare? Talaga lang nga saan ka nakita. Kaputa, maululawak. Ay, imposible. Adi nak nakita. Ay, maululawak kami na talaga. Ha? Sanay, nagkaro ti pudot ti panawin na. Si kalaang ayati maululaw. Ay, uray siyak gayam. Maululawak mo din. Ay, katagpada ta, pare. Ha? Ay, dahito'y kinaawan ti kwartak ti rason. No, apay nga agulawak mo ti 1/4. Oh. Ay, wensa. Tauray siyak. Nanipod idi awan makukwartak. Maululawak mo din, pare. Ay, inakman iturog ki di. Ay, agawid kan, pare. Ay, wala. Naggapuak mo't ije barangay hall. Kit no mapanak dita barangay hall, pare. Ay, saan ka na mapantawan tao dita? Pengawan. Pinagawid kong dagiti kakagawad. Uray siya kaagawid akmutan. Makaturturog ak ngamin. Ay, mapanak ko mga rod agpatulong, pare. Ha? Ay, agpatulong ka? Wen, pare. Ano kasano ang amadan iti dano may irigasyon. Tapno makapagmula kami mitin kinituyang ka. Ay, saan na ka matulungan? Andang iti maitulong mikan ka? Oh. Ay, pagpatulungan. Ngayon saan ada kayo nga opisyal iti barangay, pare? Tilan tumat ngamin malaglagip mo. Agmula-mula ka pa lang. Kahit wala, pare. Iso ti solusyon. Tapno madan iti kwarta. Masapol nga agmula.
Maulawak paikit din amang panunot iti dayta nga ibagbagam. Inak man la maturugan. Apay, nagapuam ka ba dong? Mapanak ko dita barangay hall. Ang mawanmat ka no ti tao dita, maray. Talaga nga awan. Tapi nagawid na kami ni Kapitan. Nagpudot mo't nga minunay ti panawag. Wait, nasabat ko itay. Mapan ka no maturag. Kit mapanak ko maagpatulong. Takayat ko iti agmula. Agmula ka? Wait, iso nga mintimbaga ni tuyang ka. Kanayon nga agreklamaw. Takanayon ka no, maululaw. Ay alangan nga may manan dito Teresina. Kat ipambar na ang maulaw. Tapno umutang. Dahita nga rod kay. Mabain akong mare. Utang nga utang. Mala, agmulakan ka ba dong? Ammom nga men, da kami nga opisyal. Nga awan makukwarta na. Maululaw kami mat. Isu akasapulan may tagi na nga. Apay nga ay tawan mo't tinakapila dito'y paradaan at tricycle. Awanan ti mayat nga agbiyahe, nana. Apay, Masadot kami na tricycle driver, ta nagpudot ti panawangin. Maulaw kami paikit din kahit kasano nga rod ang makaudong ak ngayon no awan ti agpasada. Ay, agudong kaya. Katuan, makita mo't anak kaigamak itibaskay. Mala, ano sa nga roden ti tricycle ko pagluganan. Apay aya, Basta, lumugan kan. ay nakwaraw kaanutan tupay ang makadanon ijay ilay. Kat agsarda-sardeng mo dati tricycle mo. At adupay ti panagsardeng na ngam jay panagapantina. Sungarod ako na nga anusan. Na, nagsardeng manan. Agandar ka mutin Agandar kan kunak na Na, masapol pa ya pampagam tapno agabantay. Jak namin maibibiyahin nana. Si madutak ngaminan ngagpasada. Na, nagsardeng manan. Pampagak manin Ay unay matang. Aldawan, nagpudutan ti panawan. Maulawak tumanan iti pudaw. Jak ka matanagan. Basta pampagak na itaw. Agandar manay. Imbag pa'y ni kumparim abadong, tanakitak alimbabas dito'y balay itay parbangon. Tapay alimbabas. Nagsapan. Sa dino nga, ti papanan na. Mapan ka no, ijay bangkag na. Anya ko mga ti aramidin na ijibangkag na. Siyempre, mapanag mula. Anya kumapay ngay. Makamula mo't ayakit, nakapudpudot ti panawin. Ban-banugan na lang ti bagina. Kasano ako nam abambanugan na ti bagina. Kat nakapanunot iti wagas, tapno maadaan iti kwarta. Sika ngay, awan lat mapanunot mo, tapno maadaan ka iti kwarta. Anya nga awan nga ibagbagam mo dita. Mat maturog ka laang mat ngagmalmalam. Kasano nga rod, amadaan ka iti kwarta. Urayak nga rod ti honorarium ko. Ay na, manula ang madya honorarium mo nga orayam, inteng. Ay di kakot mapanag mula, di bangkag mo. Ay di nakman surwan. Nay. Ay, kasano nga taitan. Awanen ti maisa ang inton bigat. Naibusan dya inutang ko ni Marikwanang. Ay, makaulaw at talaga ti kastoy. Nay, kwarab. Anya day tararamiday. Tartarimanak dito yung tricycle ka o tatabataw. Kababain nga ipasadak no agkarasardang. Kasla kakalkali mga minday ta tricycle mo. Inton malpas ko ang matarimaan. Wasi nga ka na imbag. Tapno napintas no ipasadak. Ay, di pala ko mga inaramid mo day ta. Sakla na kaamiris, itinlugan ko ni Nana Tuyang. Kasta ya. Nasken nga agtrabaho tayo. Tapno madan tayo iti kwarta. Narigat itan, ti awan kwarta na. Nangro na itan, napudot ti panawain. Agulaw ka, apirme. Ay, pudno day tatabataw. Iso ang madigayam ti naka-istambay latan. Sino nga ti tataulan di aso may? Salaki!
Asido ka ngagtatakaw. Awan matakaw mo dito'y balay. Among awan, pare. Ha? Kinsa anak nga may agtakaw dito balayaw. Lumabas ak laing. Nagsapakan lumabas pare. Ay kat mapanak man hindi ta bangkag ko pare. Aya. Narigat ti maldawan, ta napudot ti panawain. Pudno gayam ti imbagan ni Banang. Mapan ka ijay bangkag mau. Ay kat wala pare. Mapan ko man kita, dagiti mula. Ay na, nagmamayat ti tubo da pare. Aya. Ngam di nakman papaapalan. Ay kat sigurado nga adun to ti mailakaw abunga da pare. Ha? Kat no adun to ti mailakaw. Adun to mat ti kwarta. Na. Ay kat saan to mat na maulaw ni tuyang ka. Tadun to ti kwarta mi pare. Kat nutikag. Kasano ang nakamula ka? Impamuspusak pare. Oh! Nalakalang, mat nga ipamuspusan. Ay, maulawak, inteng. Ha? Jakon makaluto iti kanam. Apay ngay maulaw ka dungaw. Awan kwartak. Awan maigatang ko iti mailuto. Naskan nga tinulong ta. Agtinulong nga. Mapantamad agmula ijay bangkag ta. Kas inaramid da pari ba daw? No nagpudot. Naaramid to pa'y da pari ba dong? Di takit din kabailan. Intang, tapno makaado ta ti may mula. Agam kabailak nga ta. Kat maululawak. Maimbagan to, di ta panagulaw mo. No, adanton may gamanta akwarta. Sige. Intang arudan. Limpyo matan ti panagnam maritoyang. Saan kan ang maululaw? Nadlaw mo mat gayam day tamare ko anang. Gun, sana kun ang maululaw. Imbagman no kasta. Siyak, adapay laang panagululaw kao. Nay, apay ngay maray. Ay na, maulawak amang kwenta kadagiti utang yaw dito'y tersinak. Agasak day tanga ulaw mo maray. Tagbayad akaun. Kasta, ay imbagman. Naikat matan nga agpay so ti panagululaw kao. Katuan na. Ay, nay, nimut maribanang day ta sumungan. Ay, maribanang! Maululaw ka kadipay! Ay, saanan? Adagamin kwartamin kan ni inteng. Ay kat agbayad kayo nga rodan, tapno saan ako na maulaw. Mala, tapno mapreskwan tayaw. Mga lakaman nga rod itinalamis as soup drinks maray. Ta inumin tayaw. Ay kasta ati mayat. Agbayad kayo lang nga rodan, gumatang kayo pa itilakaw. Sakmat ti gumatang iti tinapay. Agpili kayo iti kayat yaw. Jay adda palaman na wano awan. Ay, di kang hinaan ti pilyag. Marikwanang, ayan di tao, di kang hinaan alakom at tinapay. Adda dita sango maray. Pilyo mo. Ay, kabaranggayan. Agtrabaho kayo, tapno adda kwartayo. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Yakon makapagtrabaho. Gapo iti ot ti sakak pare. Di nagpay pinaturong idirabe. Kaano anang rugi ti sakit ti sakam? Asus, limtag mit. Huwag nga ron pare. Idi nagpurak, idi bangkag ka. Ha? Addan sa napurak, asana makitkita pare. Apay ngamin adi aglisi dagita kung kunam adi makitkita. Tapno di mo madalapos. Ay, saan ka ngagsaso iti kasta pare? Ha?
Tamangan no kumaraw, ti marikirignak. Ibagam ka ni Marito yan. Daing kay kit ipakita iti doktor tapno maaga sa. Ay, isa na mabalay. Kumaraw ka no, tinakaibaan no ipanti doktor. Diyan ano samlatan, dahil ut-ut na. Oh, Imbaon ko ni Tuyang ka, anang ayab iti albularyaw. Ngamadda ka no napanan na, paray. sino nga albularyo? Nila kay Agi daw, paray. Ha? Oho, mamati ka iti dayjay alakay. Tinto man la ibagbaga na apartyen yun. Wano iluto yun. Anya ka di tipakada ni Kwarog. Mabayag ka di manan itinapanan na. Amuman iti dayjay ataaw. Makitan to kung kuna nakidin. Oh. Kanayon mo na pumanaw ni Kwarog. Ay, Jack makasakdo, tanasakit ti sakak. Barang makakitan iti asawain na. No, apay mo't akanayon ama bastard. Kasano? Nagkapoy nga garam. Di naklatultula din. Ay, agtal na ka man. Ay, Ay, di nakidda-kidda yan nakasta. Ay, dakas aya. Dinungdungo ka. Iso akidda-kiddayan ka. Ay, saan akidday ti panangipakita iti panagdungo? Karaman aminin Ay, ingkakot ijay barangay hulen. Maliwayam man nga tanti trabaho. Mapanak mo ta talaga. Uray saan mo nga ibaga? Kapanan niya, una na Tuyang. Inak man di tabalay ni Ama Agi daw. Nakitam ka day no adda di tabalay da Kwaraw. Nakita mo ti di arubayan da. Dumanon kayo ay di balay da. Ay, agyaman na Kwaraw. Awanan yaman na. Ay, madamag ko man nana. Apay amasapol yun ni Apong Agi daw. Umay na kumakitaan ni Tatam Abadong tamasakay. Ha? Ay, sana ni Ama Agi daw, ti kasapulan ti masakit. No di kat doktor. Day tangarod timbagakin ni Badong ngam agong umag. Ni kano Ama Agi daw ti kaya na. Ha? Ala, pagustuhan niya, uno day tati kayat na. Ngam no para kanyak. Nasaysaya at no agpadoktor langan. Maray, mamati ka kadi iti erbularyaw. Depende, Maray. Adda nga min dagiti erbularyo ang mangusar ka dagiti bulbulong a pagtapal. Makaagas mo. Adamet erbularyo amang orasyon kano iti ipaluto da nga agpaay kadagiti nangasing iti masakit. Day tatisaan ko apat dyan, Maray. Inuugma pamatay. Apay, anadamag mau. Ay, nasao nga min ni Inteng, anasakit kano tisakan ni Pari Badong. Kat ni kano lakay agido, ti pinaayaban na ang mga gasken kwa na. Di da pay lakat impan iti doktor. Day tangarod mo ti insingasing kano ni Inteng. Anggam ko namat ni Pari Badong, akay kayat na nila kay agido, ta nakadulnot sa kano nga may. Kanya ka di ti maipaay ko ken ka basang. Ay na, Ama. Ayaban ka kuma, tao may musantigwaran ni Badong kaw. Agan na no aya ni Badong mo, basang. Nabayag basiteng, nga adda kasla na sinit itisakan na. Limtag pa yan Ita, aguri-gurang. Ay, delikado no kasta alumtag, kan kasla na sinit. Taapay adelikadaw, Ama. Numabaybayan, makaungay tinangasing kinibadong mo. Anya ngay ti mapasamak no makaunget da. Ang mga nualaan dan ni badong mo, kadwada ni jay lubong nga ayan da. Ha? Adda ka di sa bali alubong da, Ama? Saan ka di amay may sa tilubaong? Sa bali tilubong, dagiti sana makitkita, basang. Kasta ka day. Ay, umay kayo nga ruden, Ama. Tamangan no alaan dang agpaiso ni Badong kaw. Di pa'y katawa Badong kaw. Imbag tayo may kayo, Ama. Ay na, nagsakit nga minan ti sakak. Kasla masinsinit ti rignak.
Kita man barok. Asos! Nakadalapos ka iti sana makit kita. Ha? Ay, nakapungtot da. Kat binales da ka. Anya nga itateramidam, ama. Agparti ka iti kalding. Yatang tayo ti dalem na. Iti ayan tinagpuuram. Maluto ka di ti karni ti kalding, ama. Masapol la maituno. Mangilasin iti dalem. Kenda duma akarne. Kaano nga maiyatang, ama? Ilutuyo amin ti karne. Agsubliak into nagsipnget. Tasyak ti mangyatang iti ayan ti nagpuuram. Ay, no maiyatang ka di, ama. Maikat ka din ti sakit ti sakak. Depende. Numapnek da iti yatang tayo. Ay, ali nga rod, ama. Mga yabak iti kadwa ka mang partay. Kan mangiluto iti karnit kalday. Mala. Agsubliak inton malam. Ama Agido, naggapo kayo kadi ije balay da pari badong. Wen, kapitana. Nakadalapos namin ni Badong iti sana makitkita. Ay, apay, madalapos aya dagiti saan amakit kita, ama Agido. Papay kit dinasaan. Kate, anya ngay nga ro ti aramiden nyo, tapno maimbagan ni pari badong. Masapol ngagpartida iti kaldeng. Yatang tidaduma akarne, kendalem na. Tapno maimbagan ni Badong. Ay, asino nga'y timangan kadagijay? Kanain dagiti dinalapos ni Badong nga sana makitkita. Ama, mangan ayamet dagiti kunkunam anang dalapos kan ni pari badong. Apay kit dinasaan. Binales da ni Badong. Isuatap na maagasan. Ay wen na ida. Babaan iti karne. Kendalem ti kaldeng. Kapanam, apaw. Inak mangyatang. Ijay ayan da Badong. Nakadalapos nga may iti sana makitkita. Ha? Pangyatangam nga yapaw. Pudno ka diti kunam, asa na makitkita? Pudno launay. Pay ngay amang dangranda, apaw. Saan da amang dangran? No saan mo idasaktan? Ha? Kasano nga rod nga asaan tayo ida masaktan? Kat di damot makita, apaw. Saan ka ngagsaw iti kasta? Amangan no si kamat ti saktan da. Ha? Saktan da ka day? Uray saan ko ida dinangran? Kasano? Numasaktan da iti bagbagam. Amangan no day tangiwat mo ti dangranda. Ah, ay saan mo't apaw? Dita ka nga rudain. Tamapanak dita balay ni Badong. Itan samot ang mapandi arbularyo iti balayaw, marituyang. Inton sumipnget ka na umaray. Agpayso nga ta. Dayta ita at ipaliiwan tayo no agpayso. No kasano nga ta amadalapos ti saan makitkita. Apay adida aglisay no makita da tayaw. Di tayo mo't nga rod ida makita. Day tamot ti pampanunot ko kumaray. Aglisid ako maa. Ta saan tayo mo't ida makita? Ay, win nga rod. Kung natidad duma sa balay ti lubong da. Nga maapay nga rod nga umay da pailaang dito'y lubong tayaw. Saan amaw-awatan ti mapaspasamak. Jakman amo no pudno masaktan dagita saan makitkita. Kastamot ti ko na ni Ama Agi daw.
Naimbagan ka din ni Tata Badaong, apaw. Nukinan dagiti sana makit-kita ti atang. Sigurado maimbagan ni Badaong. Nungay sandakin na napaw. Anya nga ti mapasamak. Kaawatan asanda kayat ti atang. Masapol asukatan. Anya? Agpili da pa iti mayatang? Ti taon tupay, ket agpili iti makan. Kastamet kadakwada adi makitkita. Agpili damat. Ay, sangarod asigurado ang maimbagan ni Tata Badaong, apaw. Hinnakitaan, no kinanda ti atang, wano saan. Sigurado maimbagan kan Badaong. Takinanda tinayatang. Ay na, nagutot mo iti dirabi ama. Inino ti panagimbag na barok. Talaga akasta. Ay, sapay kumaangarod ama. Kimaro mga mintutod na. Limtagin na pirme. Amangan no aduda anadalapos mo. Kasta nga ta. Mangiluto kayo pa itikas iti sigaw. Hinak tumanin yatang into nagsipngat. Mang partiyak ka di manayin ama. Anya pa'y ngay. Ay, At adda nga umapal ti dadduma anadangram. No yatangam ti dadduma. Idinto ta ti dadduma ket saan. ay kung na no makaanayin day jay. Ay madiang arod no agiin napal da. Ay sumalagaya makimaro ti sakit na idirabe eh. Nay. Ay, nakasarukod ka pa'y mo ilaang paray. Kung nakmano'y nagasan na ka ni Ama Agidaw. May nagyatang. Ngam kastoy pa'y mo ilata paray. Nagot out. Ay, Duan sapay ka no akalding ti pinartim. uwi nga rod paray. Kit ibagana pa amang partiyak kanupay iti baboy. Anya? Baboy? Kasto ti maisingasing ko paray. Ingka iti doktor. No saan ka lata maimbagan? Ayaban nyo manayin, day ta amang ngagas. Ay, adda ka numanin na makaungit ti sana makikita paray. Ha? Apayaya pabasulan niyaw, dagiti saan na makitkita. Day tamang amin timbagan ni Ama Agi to paray. Hey, ingkay kit di iti doktor paray. Mang tedak iti aramatan niyaw. Amok adakilen ti gaston. Gapo iti kalding apinartim. Namin ano tayo ang naglutaw kan nangyatang. Ngam kumaro maklat ta day tasakam. Aggurigur ka maklat ta. Kimaro mo nga agpaiso to ya. Anya nga tanong padasin ta timbagan ni Parinteng. Anya timbagan ni Kapitan. Inta ka no ipakita iti doktor. Nang tid pa iti aramatin ta, amapan iti doktor. Tulong na kano kadata. Imbag man tanang tad. Mala, intangarod ipakita iti doktor. Ay, wait. Mapanta. Talaga marigata na. Ay na, naut-out. Naggatayl. Ay na, aglaminak pa into yang. Ay, madidaytan ba daw? Apay nga aglamin ka. Ay, yang arod ama. Basta malaminak. Nasakit launa iti saka. Kaging gangato ti tumang. Kanya nga iti imbaga ti doktor to yang. Allergy ka now. Amangan no addanakan mo ang naikontra. When no adda samrid ang nasagid mo. Nabaybayan iso ang nag-infeksyon. Pero miya naggatayl iti damaw. Kinudkod ko kinudkod. Iso ang nagsugat. Sa imbabad mo itinarugit adanom idi nagdalus ka ijay pag naantidanom ijay kanal. Anya nga itan teramidin tatuyang. Adain resita ti doktor nga agas at tumaram. Inakgatangang tapno maimbagan ka. Ay padasig man. Baring mayap ti agas ng resita ti doktor. Masapol apagtali na edem anadalus kano day tasakam. Saan mo nga ibabad itinarugit adanom? Day tatiko na ti doktor. Nga main,
Infection daytan. Apaw, impandamot ni Tata Badong iti ospital. Saan na maagasan ti doktor? Tinakadalapos iti di makitkita. Ha? Agpahiso ka di ang nakadalapos iti sana makitkita ni Tata Badong, apaw? Di mo ka di nakita tinapasamak kini tatambadong. Arami iti sana makitkita dayjay. Angam namin anumatan nga inyatangan niyaw. San latamot nga agimbag. Maimbagan to. Apay, kaslaling basta mapunas. Kano ka di nga inyatangam iti karnit kaldeng? Saan mo't imbagan? Amangan no sa bali tinangan itinyatang ko. Ha? Kinan ka di ti asaw kada pusa? Wano marabutay tapaw? Ay, amo pa'y ngay. Saan ko matabinantayan ti atang? Wano, amangan no si katinangan, kwarog. Ha? Ay, sanak amang mga ni ti atang, apaw. Kumustan ti marikrik ng paray? Ay, mayatin paray. Mayat, tinresita ti doktor nga agas. No, hindi pa ila kuma nagpa-doktor ka, di mayat kuma. Oh. Ay, kunaklaki din no maagasan ni Ama Agi daw. Saan mo't gayam? Agdwa-dwa iti ibagbaga ngamin ni Ama Agi daw. Ay, agyaman ako na king kapare No di nagpinilit ang mapan iti doktor. Agsaksakitak pa ilaan ko ma. Ay, rumbeng la tulungan ka kumpare ka. Isong aglaylayon ka, kapitan. Tanasaya at galing pare. Ay, una. Kumpare ta nga ron, di tulungan ka. Iswadak kalayaman king kapare Uwan pare, awanan niya man na. Ay, pare, papanan nyo nga ita. Ay, mapang kami ijibangkag ko pare. Awan mo ti sakit ti sagak. Pinaimbag ti agas. Ayabam to ka di pa ni Ama Agido, no ada sa gubanit mo. Ay, saanin pare. May mayat mo lang ti doktor. Mayat mo ti pa nagsarita yukin ni Kapitan Itay ijay dalan, madam. Nagyaman aking kuha na. Una, no di nakapinilit anapan iti doktor, saan ka kumaan na imbagan? Uwin nga rod. Imbaglaki din tapinilit na. Uray siyak. Agyaman akmet ken kwa na inton agkita kamay. Nasaya at kapitan ni Parinteng. Managtulong tuya. Ay na, tatabadong. No adda sa gubanit, doktor ti pagpakitaan. Saan mo nga orayen ako maro? Sakpay nga agpakonsulta ka iti doktor. Hala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jofar Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay itingkay panagdangag.